Si Claude Tapo. Panalangin laban king COVID-19. Oratio Imperata. O mapamakalulu, wampon mapagmalasakit ay ipami. Aminan milaring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keko. Ban manakit kapatawaran ang pombye.
Lalapit kami keko kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamateno karing dakala tao. Adwan mi ngeni keko ing baligdan mo kaming mipnong lugod, at iatsyat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili do, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo karetang masakit a panahon, ban magwabra kaming miyabe-abe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami ngalang kasasagpulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lubat kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indoning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keko king kagulangan mi. Nune bagkos mo kaming ikabos kib sablang panganib. O maligayo at kanunuanan na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ning Kabetikan, Luklok Tapo. Maya payabak po kaya katamungan. Yabe talaking kaya katamong panalangin kaniting miso, ding kapasalamatan na yayampang dari, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remio Mercado and family, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Careon and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angelina Apostol, Alice Pangilinan and family, Mr. and Mrs. Magno Manansala, Jobila Malang, Mr. and Mrs. J. and Glo Pitok and family, Helio Angeles Jr. and family, Julius Brian Angeles and family, Joel Maglaki and family. Manalangin tampo karim malagwang kapaldanan dari Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Danilo Makapinlak, Zaina Lorraine Hope Matito, Marie Lali, Renato Punzalan, Janet Carbonel Bansil, Mark Paul Luis David. Para king kapagnasan dari, Janet Terado, Arnel Terado,
Argirel Terrado, Ino Soriano, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagun family, Juanito Palyasigi. Yabe tala po king kakatamong panalangin, ding in donors para king bulaning Disyembre. Ella Gomez, Victoria Macapagal, Ray Dabu, Nesita Lagason, Juan family, Alice Pangilinan, LCDR Mary Joyce and Herenato Mercado, Adela Salazar, Clarita Arcega, Mr. and Mrs. Danilo Sarmiento, Lourdes 20, anonymous donor for altar table. Lourdes 4, anonymous donor for gates and grills. Mr. and Mrs. Bongalura, Grace Palyasigi. Yabe tala po rin kay katamong kapatid na Mayango Nabie, Maria Luz Ginto, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Careon, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alfonso Macapagal, Emilardo Yalong, Ricardo Lising Sr., Eufrosia Lising, Felicidad Bondok, Marilyn Leharde, Feliciano Malang, Gloria Malang, Michelle Trinidad, Maria Mutok, para king kayang death anniversary, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Teresita Joy Samonte, Herminia Deirit Delute, Ruben and Eduardo Deirit, Milagros Felix Macaria Deirit, Donatila Eroles, John Mark Bungay. Pati na rin sa Blancaledwa, Kimpulgatorio. Talakad tapo.
King lagyo ng ipampo, ng anak po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kekan timurin. Sinjan tayo pungeni, ing kadwang kandila, ning korona ning Adviento. Sisyantalang ngayon na rin kakatang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iyagkastang miyag na nagnan ing kapanisyan, aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ang pampamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito'y panigapo ko, king Juana Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwana kat namo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupaya ampon mapamakalulong Diyos. Emo paing tulot king ing nanu man pigagap para king bieke tiyatu. Maging sagabal iya king pamagsadyami. King panyatang ning anak mo. Ing tuturo na ning maligayang kabyasnan mo. Papalyaryan na kami sanang miyagom kayo. Itiyaduan mi, O Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kami atunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ing metong asuli, lunsot ya king pun ng Hese, karing wakat na, sibot ya ing metong abayong suli, ing espiritu ning Ginu,
manatiliya kaya. Ing espiritu ning kabyasnan, ampong pamanalastas. Ing espiritu ning kausukan, ampon upaya. Ing espiritu ning belwan, at ning takot king Ginoo. Ing kaswangana at king pamamintuna king Ginoo. Eya matul ag pangmuking akakit daring mata. E na isaldak ing atul no ag pangmuking daramdaman da karing aliwa. Nune atula na la ring maluka king ganap akatuliran. At ding pakakalulong memalen king atul ae mga biran keno paman. Ingamano na metong yang pakalulu keti king labuad. Ing pamagsalita no magdalang kamatayan karing marok. Ing katuliran yaing pekapahana king awakan. Ing katapatan yaing pekatapis king balakang na. Makyabe ya kanito, ing asong gubat, king biserong tupo, ing pantera, magkeraya, siping ning biserong kambing, ing biserong baka, ampon ing kwa ning leyon, misululo, at metong yamong anak lalaki, ing tumaid karela. Ing baka at ing oso, miyabelang manyibsiban, ding besero da, miyabe-abe lang magpainawa. Ing leyon, mga niyang are, kalupaning baka. Ing anak abingot, mamyalong ya, tulad ding lungganing kamamalu. Ing anak amalati, isulod ni ing gamat na, king lungganing ubingan, abibora. Alalang pamimisala, ni alalang pamanasakit amarapat. Nuka rin man king bundok kung banal, uling nung makananuyang maglapo danum ing dayat malat, makanyanyang kumapmu ing labwad, king belwan tungkol king Ginoo. King Aldo ito, ing wakat ng Hese, maging metong yang waga, karing miyaliwang lahi, pagdalupan dering bansa, at ing pibale-bale, mirangalyang emunano. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos, pagkalob mo king ari, ing pamanatol mo, at king anak ng lalaki, ing katuliran mo, baning panibalan, mit mong katuliran, ing balen mo, at ding kalulong memalen mo, king alang pamangabiran.
King panahon na magluwid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan, ang king mayalaya ing bulan. Mag-ariya karing mingatbang at mangdayat malat, manibat king ilog amaragul, ang karing sepo na ning labwad. Uling sa gipanala ring pakakalulong kaya mamaus, at ding mangailangan at tutong makalunos. Kalunusan na ring mayna at alang agyu, at iligtas na labi ring pakakalulo. Mipuriya kapilanman ing lagyuna, at magluwidya kabang-kaba antimo ing aldo. Mipanwanan niya sana kayo ing balang tribu, ding sablang bansa paligayan de sana ing lagyuna. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Roma. King kamatutwanan, insablang misulat kanitang minunang panahon karing kasulatan. Misulat para king pangaturuta mo, tungkol ketang pag-asang maliyari ng ibunga kay katamo, ning alimbawara ding tawong babanggitanda ring kasulatan. At bitasang pepay siralub, inyati ng gaplang kasaupan king Diyos. Manano na sanang ing Diyos, apanibala ning kalam, ning pamagparati at tetagan alub. Saupa na kayong makapibiyebe, mitmong pamikakametong. King pamikitulad yu kang Kristo Jesus. Panketa, ikayungang sabla, king metong mong waring puso at siwala, apaligayan niya in Diyos, at ipaning ginuta mong Heso Kristo. Uli nito, para king ikiligaya ng Diyos, tanggapan niya sanang matula, ing metong at metong, antimonong makanano na kayong tinggap matulang Kristo. Sasabihan ko kaya kayo, Kristo meging talasuyuyo, karing memalen hu Diyos, mo para ipakilala na king ing Diyos tapatyo, at biyasayang tupad, karing pengako na, karing pipumpunan do. Nune, para anida nala na mangdalan ding hentil, banapaligayan de ing Diyos, at alang-alang king pakaluluna, antimo ing sasabyaning kasulatan, uli na niyan, puryanda ka busal daring hentil, at dalita ng king kapasalamatan, ing lagyu mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
ing ginumanatili kay kayo, at kekaan timurin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Inyang miras ing mituldong panahon, iwan amaminyag linwalya king publiko. Menaralya keta king ilang karin Judea at antikeni ing sasabyana. Sumisi kayo at magbayulog, uling malapit na ing pamagari ning Diyos. Iwan, iapining taong amanwan na ning propeta Isayas, inyang nga nang sinabi, ing siwala busal ning ilang kukulait na, isadyayo ing dalanan ning Ginoo, itulid yula ring daklat at tuntunana, iting taong milagyan Juan, makapiblas siyang imalan, inabal king bulbul kamelyo at makababat yang gewa king balat animal. Ing pagkabiena aldo duron ampon pulot panilan. Migsaryala kaya ring tao Jerusalem at ding sablang tao Judea at ding king kabilugan na distrito ning ilog ning Jordan. Kabang bibinyagan ala ketaking ilog ning Jordan, pisyagda la ring kasalanan da. Dapot panakit ng wan karing marakaldakal a Pariseyo at Saduseyo, pasilapit ban pabinyag nga nakarela, ikayong lahing kamamalu. Ninutaing minabwang ke kayo, ban pangilagan nyo ing daratang akaparusan. Dapot nung tunay kayo pinsisisi karing kasalanan nyo, pakilala yu king pamagbayo yung biye, at ayo pangangas sasabihan, king ikayo palipi na kayong Abraham. Sasabihan ko kay kayo, ing Diyos, agyang karing batong deni, agyun ng makapal to, tune ng paliping Abraham. Ngini pa, makaanyune ing palakul karing yamot ding dutong. Ban ing si isano mang dutong mi kakabungang mayap, makuto diya, at mitangab king api. Ako bibinyagan da kayo king danom ban mipakilala king sisisyan nyo la at painggulutan ding kasalanan nyo. Dapot ing daratang katukiko, laluyang mayupaya kesa kanako. At ekuman karapat dapat mamitbit karing sandalyas na. Iya, binyagan na kayo king banalay espiritu, ampon king api. At yung gamat na ing pamalusbos na linisan na ing pidadaran na at tipunan ing trigo na king kamalig. Dapot ing sepu dulukana king aping ematda kapilanman. Iting maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keko o Kristo. Minsan po linwal keng balita ing meto nga pulis. May karakapyang mag-violate traffic e naneking waing lisensya, king waning pera. May yakit kiya ining news keng TV.
Mikalat siya keng social media. Kukulisak lareng tao keng social media. Eusto, inggewa ng pulis. Anyapin nga eko kapanipaniwala at elabisang magtiwala deng tao ke kayo. Eusto, inggewa na. Pero minsan, deng mamayad, ela naman usto, gagawan. Minsan merakap ko, King Edso. Balo ko ba't siya mekwaing lisensya ko, punta ako pa Manila. Bibigay kay 500, ene king wa. Usto kasing gagawan ko. Anyapin, megmakalunos na ako mo. Neking wine lisensya ko, megpapasensya na ako mo. At ingeus nino. Ngayon po king China, kapamilya na naning pamag-text social media, linwal na rin tao magprotesta laking dalan. Burideng mag-resign in karelang presidente kasi adwaya mo dapat term. May elect yang makatatlong beses. At uli na ning policy na ning presidente zero COVID. Palagi lang maka-lockdown deng business. Mi apektuan ing ekonomiya anyapin magprotesta deng tao usto ing gagawa ning presidente Burino itulid de. Kaya ang latest news sa dimdam ko medyo meglualas siya policy ing gobyerno na ning China. Mamuklat no atang restaurants, ang po pang cinema, ang po pang business. Kapilan pa mo king Congress. At yan lang po propose Maharlika Sovereign Wealth Fund. Kwanandoreng pondo na ning SSS, ang papang GSIS, makinabang la deng dakala Pilipino, maski na makaregister king SSS ang pong GSIS. Megkomentuya ing former Justice Antonio Carpio, hindi tama yan. Gusto yan, mo pwedeng gamitan deng private fund daring member contributors para kareng members na ning SSS at GSIS. Unconstitutional yayan. Dakal asukat lawenta mo, kaya katamong kapaligiran, asukat iusto panten yang kukulait ng San Juan Bautista kaya katamong ebanghelyo. Patagan niya, panten niya, samasan niya, ing dalana na ninggino. Makanano ng penaral San Juan ini. King ilang kukulayot niya. Konteksto po, San Juan, balamo bisagraya. Yang mitatayid king matuang tipan, ang popaking panahon na ning ginutamong Jesucristo, ing bayong tipan. Makanining panamdaman dareng Israelitas kanita. At balamo, beti nga nakatamo ni nga pong Ginoo. At balamo katahimika na. O talayang padalang messengers, propeta, as nong kainip ding tao, as nong kao ding tao, ot darat ang ingapong Ginoo, dintang iya isanluan. Pasibayo, mi kapag-asala, pasibayo, may biela, pasibayo, daramdaman de, ing presensya na,
at amano na ning apong Ginoo kapamilatan na ning panaral ng San Juan. Ing panaral ng San Juan, magbayo kayo, magbalik kayo king apong Ginoo. Makanano ng gewang San Juan ito, ing mumuna, ing biyena. No karnya tinok ng king ilang. Nanong ating king ilang, ala. Nung nanong akit na ka rin, yang kakanana. Makapiblas siyang piblas gawang animal. Makababat siyang babat gawang animal. O iting pagkabyena. Nang gewa na king ilang, pigugunama, no? King katahimikan. Nano ya talagang importante king biye. Nano yung importante king biye. O iting sasalakan ng San Juan. At karinya metibe king misyon ng isadyane ipakilala ne ing daratang akatukina. Kang katotohanan balamo pinsan ne. Uling iman ng San Juan, yapin i Elizabeth, iman ng Jesus, ginutang Yesu Kristo, Birhen Maria, may kamag-anak la. King kayang pamibye simply, pepakit ng San Juan, nung makananong itulid iya ing dalan, ning sarili na, at penagkat na iti karing tao. Mekad, pwede tayong suriyan ng kakatamong pamibye. Kempong kanakong kwarto as ng karakalasukal, kumang kailangan. Neng minsan, neng mumunta ako keng supermarket, balo ko yung salwan ko, ita mo yung salwan kung makona ako. Pero neng minsan natin kong akit, masanting yini. Kayuli ko, atin ko pala. Kaya papalabiklat itandati kong seli. Neng minsan, deng matata mo, deng taste mo, at katanakata mong bala mo kailangan kini. Kailangan kaya talaga yun eh. Neng ating kong akita sapatos, masanting. Kailangan kaya talaga yun eh. Eko pa man aso sulod nga deng aliwa kong sapatos. Nano yung essential, nano yung ali essential. Nano yung necessary to live kim pandemic. Tiro na kanamong kumabye keng essential. Ne karakal tamo leko. Keng eskwela po. 2020. Pepa-review keng budget. Ilakoyo ren ken deng items ay tamo kailangan uling alang face-to-face. Alang bayad ID, alang bayad uniforme, alang bayad kuryente, uling elalulob deng anak. Dakal kabit tinapyas. Nanula ring items a kailangan tamo to survive ining pandemic with hybrid distance learning. Kakadwa, makanano ng penaral, penagkat San Juan. Patagan niya ing dalana na ning Ginoo. Patagan niya ing sariliyo. Ing kayang papil. Malino kaya ing kayang papil. Isadyaya ing dalana na ning Ginoo. Aliwaya ing Ginoo. San Juan, balo na kayong sarili na aliwaya ing Mesiyas. Talapag sadyaya mo. O tang datang yung Ginoo, murong yung San Juan. Nga napin sasabi, He must increase, I must decrease. Kaya to na ning Ginoo, pati na rin alagad ng San Juan, tinukila king Ginoo. Balo na yung papil na. Metong yang pamikatagon ing Adviento, tansyan, lawan, nano yung papil tamo king biye. O, makanano tamong makasaw, isadyala ring kaparang tao,
daratang yung Ginoo. Welcome niya. Daratang yung Ginoo. Makapanagkat ka. Bansa lubungan niya. Kakatlo, ing mensahe ng San Juan. Kapamilatan ng amano, no? Panagkat ng isadyaye, itulidye, ing dalanan ng Ginoo. Mumuna. Munta kayo king ilang. King ilang ala. King ilang wilderness, tahimik. Munta kayo king katahimikan. Kene po king shrine, palagi kong i-emphasize, may ngena po king luwal. Karasyusana keni, karastamo keni, maging lugal ne iti ning katahimikan at pamanalangin. Pero maskin atyu tamo keng luwal, at inyang libro kanita yung metong ming spiritual director king seminaryo, Father Thomas Green, Silence, yung title na Silence in the Marketplace. Ne? Pumunta ako po palengke ng kaingi, tawaran. Ne? Pero even at ka king marketplace, pwede kang muntang saguli king ilang bantahimik. Yung kakadwa, sumisi king kasalanan, magbayo puso. Nga naning Griego, metanoia. Pwede nang sabihan, nung oining populayan mong ene, mag-turn around ka. Lumawe ka king Ginoo. At linisan mo retang sagabal king biye. Neng pong makabarata mo uyat, ating sagabal ban kaniteng daya muntang masalese king puso. Ustong ating sagabal, magkasakit siya ing pusong magpump. Daya, uling ating sagabal. Kaya kailangan lang milako itang kolesterol ay ito. Megan ko pa mo chicharon na bengi. Po, ban kanita luminis. Kakatlo nga ng San Juan, detang tanaman, mamo nga kuturan la. Detang mamo nga gambulan la. Kailangan mamungaya ing biyeta mo. Oy, ting meto nga pamagsadya king panyatang naning Ginoo. Mabungang biye. Nanuya po yung mabungang biye, masayayang biye. Mapangadiyang biye, makasaup yang biye, tahimik yang kikimot a biye, at inyang produce. I John Paul II po kanita tinyang pepalwal a encyclical Laborem Exercens nga no. Ing meto nga tao amago bro, bala mo mag-participate yo, keng pamaglalang na ning apong Ginoo. Maraming obra at inyang poproduce. Bungay ito. Accounting yaman malines, ing gewa mo, o inayos meman ing BM, ay ing kang bale, meglinis ka, labor ito. Iba't siya keng creative work na ning apong Ginoo. Ito, mamunga, biye, mamunga. At sabi ko na, ing mensahe ng San Juan, ating mas maulaga, mas maupaya adaratang, keman karapat dapat lako ing tali na at bitbitan ding sandalyas na. Iya, kaya kayo munta, o iting papel ng San Juan. So ngayon pong kaduwang Domingo na ning Adviento, mekad, o ining pwede namong gawan. Advent, panyatang, daratang, mag-adventure tamo, king ilang, para suryan, isort, what is essential, what is not essential. Mekad, ilakoy itang o bawasan lareng
ali essential. Nanong maulaga kay katamo? Relasyon, pamilya, masalese pamiyabe-yabe, may pagrespeto, may panyaw, may paglingap, oren nireng essential. Deng material bagay, ikayo na pumbala nung nanong kailangan nyo king biye. Nung masakit ko, essential yung panulo, ang popayong tudtud. Nung anak-anak ko, puyat yung essential. O kaya piyalong. Kakadwa, prepare for the coming of the Lord. Nano yung dalana na ni nga pong Ginoo, king panyatang na. Aliyah and Lex. Ing dalana, ing balang metong kaya katamo. Ing balang metong kaya katamo, datang yung Ginoo. Datanga na katamo. Baluyo po, ustong di natang yung Ginoo, at tinggap tayang metong at metong, misalubong ing saya, misalubong ing tula, misalubong ing bayong biye. Anyapin panalangin tamong alatang patugot babayuan ing perspective tamo, ing panlalawe ka rin aliwang tao, ing laman na ning puso tamo, palagi yang susurian babayuan yan. Aliyamo ning Pasko. Pero ngayon Advento, di nan tayang dikilan, di nan tayang mas madakalapansin nung nanoying kailangan tamong itulid, panten, baywan, king kay katamong biye. Talagad tamo po at ipasyag tayo yung kay katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya po, King Diyos, igpanglubos mayupaya, linalang kimbanuan pong yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli upaya ning banalay espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ippanglubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyang pong mengamate. Sasalpantaya ko, king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king biyalanangga. Amen. iwan at alapaminyag, inaos ampon inagkat na laring tao, ban sumisi ampon magbalik lub king Dios. Si Diane ing dalan para king Ginoo, gagawan talareting panigapu ang timong pamagsadya, king pamananggap kang Kristong talapangabos. Ing ipakibat tamo, Ginoo pakalulu. Ulitan tayo. Ginoo pakalulu. Ding pamuntok ning banal a kapulungan, isundura sana ing pamanaus ang pamanagkatda, karing tao, ban paing tulutan dala ring makasalanan, ding tuntunan, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakalulu. Ding sablang tatalan, ampong mi panibalan upaya, pasulungan ampong palabungan da sana, ing katoliran ampon hustisya, king panawon tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ding migkamali, ampon makasalanan, pakiramdaman ampon tutwanan da sana, ing awos ampong panagkat ing pamagbayong biye, at tanggapan de sana ing pakalulong yampang ning anak ng buktong ning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo pakalulu. Ding sablang kayabe tamo king komunidad, adaralan kasakitan, pamanyakwil o pamagdili-dili, akit dasane ing kaganapan ning kapayapan, king panyatang ning talapangabos tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu.
O Dios, sa ipami kaniting mi pabalo king datang iya king yato ing anak mong bugtong, mirinan kaming kapayapan ning kapanayan ning kaligtasan, kambeniti mo namang kapanayan, manalig kaming ipagkalam mula ring kayaduanan mi, alalapit mi keka king kapamilatan ng Kristo ang gidumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. Kingi kapuri at ikaligaya ning lagyo no. Kingi kasaplala, tamot ning mabilog ng banala kapulungan. O Ginoo, mayaplak ka sana, king mapakumbabaming panalangin ampon ayin, at ing nanuman kakulangan daring sarili mi, ganapanan naman sana, ning lunos ampon pakalulo mo. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristo, ang ginumi, Amen. ing ginumanatilia kay kayo, At kaya kaan yat timurin, nayo ring pusoyo, makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing puryan ampon pasalamatan dako,
kapilan man ampon nukarin man o ipa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Kanitang migpakumbabayang dinatang antimong tao busal mi, ti parana ing sablang tingkamo, kanita pang minuna, at biklat ne para ke kami, ing dalan ning pangakabos. Ngini manenaya kami, at manalig king manan minasana, ing kaligtasan ami pangakong miyabiye ke kami, potangi Kristong ginumi, miyuman yang datang kambening maulanang ligaya. Ulinita kambening sablang kororing anghel karin banwo, daralit mi ing ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banal oy pa, ikaing sibul ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugme ing espiritu mo, antimo ing titi pang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan Allah, at para kaya kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayon na kusang lub, dinawon ing biena, king pamaylas ampon kamatayan, no? Kinwana ing tinape, pepasalamatan lakat pinuri, piraso na ing tinape, at dinwang na iti karing disipulos na at nga, no? Tang pananyi iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iti, iyang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat apunan, kinuha na yung karis, pasibayo pe pasalamatan, nakat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na at nga na, kuwanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, yung daya ning bayo ampon alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o mapamakalulong ipa,
ing kamatayan ampon ing pangasubli ng mebye, daraon miya kaya ka iting tinapen ng biye, ampon ing kalis ng kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya ka ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo, ampon sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimuang metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod kamben ng Francisco, ing Papa mi, at Florentino, ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, ami minuna ng tepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idala mo la at ding sablang mayango na biye king pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, bang kambening nuana Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ing esposo na, kambering nuan ay apostol, at kambering sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka king keka bandaring panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kayo, kagum ning banal na Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabus mo kami, king sablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo.
O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalik dan ding kasalanan mi, nunaing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal a kapulungan mo, at pamayapan ang ponpesan metong me agpang king kaburian mo. Ika mabibiyet magari, manggaman king alanganga, Amen. ing kapayapaning ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya kaan timurin. Ipagit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan. Niyo'y kordero ning Diyos, niyang milalako king kasalanan ning yatu, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginoo, ek matampang tanggap keko. Dapat yagkas may kamano mo, kumayap na ako. Dapat ng espiritu wala pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ko, may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ko. Dapat pauli na ni ngening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keko, emo paintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo kay batming tinanggap kaniting tinapin ing biye, king kapamilatana sana ning pangayagom mi kaniting Eukaristiya, ituro mo kaming sumuring mitmong katalinwan, karing bagay-bagay at yuking yatu, at pakamalalu karing bagay ang makainggil king ligaya mo. Itiyadwan mi king kapamilataan ng Kristong Ginumi, Amen. luklukay po sa guli. Muna po dakala salamat ka rin memye pamangan ostya, pamangan pasibayo, pamangan pang bulaklak. Ano po? Regular lang po rin bibiyang bulaklak ready every week. Pamangan pasibayo, ang pongos, pamangan nga. Hindi po nga ko tatabada kala salamat ka rin bibiyay yung pamangan. Ini po yung kakatamong report para November, income and expenses. In total po 113,566. Kareng atlong sources, mass intentions, mass collections, ang po pang donations. Yung katamong expenses, maragularing sweldo, ang po pang elektrisidad, ang po pa palang groceries. Yung katamong regular pigagastos ang deni, bulan-bulan. May po 110,198 in disbursements. So 100 receipt minus expenses equals 3,388.15 divided by 2 ing share na ning rector ang popaying fund. Ing share na ning fund, the 1,694, idagdag iyo itang October balance sa 321 minus dakal tabo ginastos kingwa kempondo tabo ngeni. Ing RQS itang control panel ang po pang pumps kitang Sampit 2 ang po pa pong 15,000. Then parishes pating shrine may papag-contribute lang 15,000 para mamie ayuda karing ayetas king Santa Maria. Food packages la po ring delami anyang November 22. So yung balance yan na ng pera tamo 231.50.74. Schedule tamo po bukas Martes ang po pang Miyerkules ating alas 6 ning bengi a misa ating solemnidad ning Immaculado Conception ning Birhen Maria 6:30 na ning abak keng December 8. Keng December 12 batin mo naman misa pag masusinying Our Lady, Memorial of the Our Lady of Guadalupe. Denggang kung piyesta na ning Birhen pag misa la keting shrine. Uling keting shrine mi talaga ay king lagyo na ning Birhen ning Lourdes. Hingga katamo pong simbang bengi, adwa, meto nga bengi, meto nga ganingaldo. Alas 7 yung ganing bengi, alas 4 yung ganingaldo. At ang Christmas Eve, New Year's Eve, alas 8 ning bengi. Christmas Day, ang popang New Year's Day, alas 8 na ning abak. Alinea po appeal ini, bali update ya mo report. Yung katamong altar table, inabot siyang 58,000 uling peppery touch kading kaya katamong ambo. Ang papayitang kaya katamong tumpakan ning tabernakulo. So ore ni pureng mag-donate. Ita pong 22,000 na balansi at ina pong may nga po napon o nga timpang dintang 3,000 ng dinabak. So, sobraya po ka dyan kay. Yung total na po dapat niyan is 39,000. So, yung balansi, sobraya po. Nanggaw kayo 3,000. Na?
kabit ko na lang mo po kaya katamong project fund. So, sino braying altar? Kasi pengako na nitang mag-pledge, kako na po itang 22,000. Iyatad na nala po. Yung katamong mixer, may install ya anyang martis. Minabot siyang 37,900 plus service fee of 500. At atin pa pong mag-donate. Ing balance po aline 6,900. Uling ating mag-donate dagdaga 2,000 na din abak. So yung total donation is 33,600. So yung balance po is 4,900 na mo. At tine po yung kakatamong bayong mixer niya, mag-improve yung bagya, yung sound system tamo. Ining gates and grills, may nyukad no po, at ina pong mag-pledge, magpagawa. So, kita namong 4,900 yung gaganapan tamo. Dakal pong salamat kayong ganaka, ang pong kayantabe ko kay pami pa lakad ni kaya katamong shrine. Yung pekapake tao po, ayag-yag talang mag-pilgrimage kaya nireng tao. Ang po pang maging deboto na ning Birhen ning Lourdes. Siklod kayo po para kayong panalangin king Birhen ning Lourdes. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamuan o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo ing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka, king groto karing Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula ding kekang kasahupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwan ing pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalugko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo, makapakirake ako, king kekang ligaya. Amen. Amen. Ipami at yukaban wami sambanya yung lagiyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan yung lum mo kaya tisulip ang tibanwa. Ing kakanan mi king Aldo, ibiya mo kaya kami king Aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kami king sala mi keko. At yung pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa'y Saul, kintokso, nunay kabos mo kami king Marok. Bapo Mariamit mo ka king grasya, yung ginong Diyos at tsukeka, doon ka karing sablang babay at manya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon yan po, ning oras ning kamatayan mino. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal Espiritu. Antimoy sa dyanan ligaya, iba't king kamumulan, ngayon kapilan man, manggaman king alananggo. Amen.
Ing ginumanatili kay kayo. at kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ibating anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.